Tikvice su pravi zeleni dragulji iz vrta koje rastu brzo, obilno i donose svježe plodove već početkom ljeta. Da bi bile zdrave, otporne i pune okusa, potrebno im je osigurati dobru zemlju, puno sunca i naravno kvalitetnu prirodnu prihranu. Donosim vam odličan recept koji će potaknuti rast i cvatnju, a tikvice će vam zahvaliti bogatim urodom. Stavimo jednu koru od banane u pola litre tople vode. Bananina kora je prepuna kalija koji je ključan za razvoj plodova i jača otpornost biljaka. Osim toga sadrži fosfor, važan za snažan korijenski sustav i cvatnju tikvica. Zatim dodajemo jednu jušnu žlicu sirutke. Sirutka je odličan izvor prirodnih aminokiselina i blagotvornih bakterija koje pomažu tlu da ostanu živo i plodno. Također sadrži kalcij i pomaže u borbi protiv gljivičnih oboljenja. Kao treći sastojak dodajemo pola čajne žličice nim praha. Nim je moćan prirodni repelent koji štiti tikvice od lisnih ušiju, bijelih mušica i gusjenica. Osim što odbija štetočine, sprječava pojavu pepelnice i plamenjače, čestih problema kod tikvica u toplijem dijelu sezone. Smjesu pomiješamo i ostavimo da ostoji nekoliko sati. Zatim je procijedimo i razredimo sa još 2 litre vode. Zalijeva se svakih 15 dana po 300 ml po biljci, ravno uz korijen. Ako vam je ovaj recept koristan, podijelite video s prijateljima kako bi ga vidjelo što više ljubitelja vrtlarenja. Hvala na gledanju i pozdrav!